برنامه جینگه سلاو و رس تماشاوران هجا جینگه همه ایرو چمه انباره ام ایرو بالا بکشین سر تایبەتمەندیên çemê enbarê em ê ji we re bidinasîn. Kerem kin ka çemê enbarê çi heye em hev dûra bidînin jîngeh dest pê dike. جیان دده داره بگومان ران داره اگر جران داره نبه او قرم داره جی تواتای کی وی نامینه و ام بجم شاغ و گلیه داره جی تواتای کی وی نامینه جبو جی او ران کو دبن داره دا بلاولا لهاور دوره دبه او ویتامینا کو د آخه دایه او دگره داره یعنی چما ام دبجن یا دار لسر کوکا خو ev jî lazim e em pê bizanibin ku dar li ser koka xwe tenê gotin nîne. Lazim e însan jî her zindî jî di wê çarçovê da bifikire û tev bigere bizanibe ku însan jî li ser koka xwe divê pêş bikeve û mezin bibe. Dinav xwezayê da bêguman bi hezaran cure hene bi taybet cureyên daran lê di nav van daran da dara herî ku temendirêj e bêguman dara çinarê ye her wiha dara guzê jî temendirêj e lê dara çinarê bêtir temenê dirêj e derdora çemê enbarê jî gelek darên çinaran hene darên kevnareyên ku bi sed salan e li ber ava çemê enbarê wekî jîngeha wan e taybetmendiya darê ya herî girîng ji bo ku dar temenê wê dirêj bibe ew qaşil avêtine yani koşkê darê dema ku ji darê berde ew dar bêtir temenê dirêj dibe çawa mar kiras biguherîne temenê marî dirêj dibe darê jî wisa ye wekî dara çinarê jî bînin wekî kaviz ev koşkê wê hemû berdidin ji ber wî jî temenê dara çinarê dirêj e çawan pela wê ji bo êşa çokan baş e bifêde ye her wiha ev koşkê wê jî bifêdene wekî têne dibe çay tên çêkirin û vexwarin ew jî ji organên hundirîn re baş e hûn dizanin ji xwe di nav xwezayê da hema her wek xwedî taybetmendiyekî ye û di heman demê da bi awayekî jî wekî derman tê bikaranî ji xwe dermanê ku îro di nexweşxaneyan û ezirxaneyan da ango dermanxaneyan da tê peyda kirin jî hemû ji xwezayê hatiye girtin lewra jî dara çinarê de jî ev taybetmendî heye.
هرما کو امنها لینه بگومان جنگه ها گلک فرنده یانه یک جوان جی کل هرما ترکان جرد بجد دار قلوک آنگو دان قلوک چینک رو تی گوتن هر وها کتوک تی گوتن و دار کتوک تی گوتن لگور هرمان اف جی پلا دار کتوکه آنگو چینک رو آنگو دار قلوک اف داران دا هلینا خو چید که داره قل دکه کن دکه به نکلا خو جخو نکلا اف دار کتوک وکی مدقابه یعنی او هزا ویا کو سر خو گاون نکله لداره دخه بقاسی مدقاب تاثیردار دبه جبر ویجی تایبتمندیه کی اف فرندجی هیه هلینا خو قرمه داران دا چید که به تایبت دارن وکی داره هرمیه دوان دا بهتر چید که جبر کو هنکی قلسن او بهتر هسانتنه کولان مرو دکاره د قرمه داره که هرمیه دا وکی درنجه بقاسی نده هلینه وان جی بدینه ممکنه اف جی لهرما کو نها عملینه هرما چمه انباره اف فرنده کو مپی بعض کرجی لورد جی هون دزانه الولات ما لسر آوان گلک بنداف گولت براش تینه چکرن اف جی زراره ددن خوزای جبر کو اف در بری وقتان آراستی چمه انباره چمه کی به هیبت بو لی دروجا ما ایرو دا جبر وان پیکاتین دستریجیا انسانان و هر وها لیدانا سونداجان اف آوا رو عرده خواه بهتر ببینی و دایا غیدی هم وسا بیجن جبر ویجی آو کم بویه چمه انباره بره پر به هیبت بو بره پر دجوار بون لی جبر دستریجیا انسانان جبر هشمندی و قریجیا مجیه انسانان اف چمه به هیبت کود دم بوریدا وکی بیان مجارا دستانن وکی من باز کرد وکی سربوریا جیانا دو انسانان لی ایرو بزوابون را روبرویه جبوی جی دوید د آلیه تگیشتنه دا همبری خوزای بگومان ارکمه همویانه جزار زیش بکر حتی کالو پیران دوی ام همو لهمبری خوزای حرمتدار بن چمه انبار ده همان دمه دا وکی جیه سیرانگه جی تی بکار آنین جخواه گنده انبار جی هی که ناو خواه جناو چم گرتیه ایتابی در دوره جی گنده کوهنه خورتن هاوردور تین واندرانا هم ماسیگریت کن هم آوجنی دکن خواه آوه دخن ایتابی او
ددمن بوریدا او قریجین کو جهاوردور دهاتن مثلا سر آوا انباره اف دبون سبب جریبون انسان جی جخوا اف مجار چند سال بره جی قومی انسان لور گلک جریبون نخوش کتن وان را کرن نخوش خانه جی جبر ویجی یعنی کانالیزاسیونن آوین گندل بردادن سر انباره جبر کو اف قریجی ببه اجی تابی بزانه بون وان تشتانات کن جبر کو جنگه هان انسانان لزندیان حرام بکن چون بنداوان و گولتان و گولچکان چید کن هر وها برای بازن بوی رنگی جی دخوازن حول بدن زرار بدن انسانان لی اف در وکی جنگه ها زندیان انسان هرم بوی آوید سکنن دارو برین و داره بوی آوید سکنن جبوی جی لازمه دستلات هر چقاسا دست رجیال سرخوازای بکجی دوی ام وکی کسین جنگهی کسین ولاتین واندرانا لهمبر وان پیکاتیان جی ام بدنگ نمینن ام دنگ خواجی درخینن ام قنبه وکی آفچان جیه تنگ دنگ در دخه ام جی نکه و جیه تنگ و دنگ در نخن ام دروشن و صاداجی ام کاربن و هزا مبلا هبه ام دنگ خوا درخن جبو ویجی بدنگی با آوه کی جی مرنه مرن جی تنبونه جبو ویجی لازمه ام تجاران بدنگ نمینن Li derêjî sikur hatiye çêkirin ev rêbazekî masîgirtinê ye tedî û dizanin dema zindiyekî bikeve astengiyê bêguman dikeve parastinê deng derdixe av jî tiştekî wisa ye dema bend pêşî bêgirtin av di ciyê teng da deng derdixe ji bo wê jî niha hûn dengê avê jî xwe dibîzin ev sikurê ku hatiye çêkirin ji bo taybet li hin jiyan sikur ji bo avdana heywanan jî dikin mesela ciyê ku av hindik ve pêşî lê digirin dibêje bila av golbe ku heywanan av bidin lê ciyê herikbar bêtir ji bo masîvaniyê ji bo girtina masiyan jî ev rêbaza sikur û çêkirinê heye ji bo wê jî li vê derê jî sikurekî wisan hatiye çêkirin. چمه انباره کو امنها لینجی اv یک جدرکن چمه دیجله ev آوا چه انباره ادخوازم هیکی بسا ev رویتیا آوا کو د چمه انباره داد هریکه سر چمه دیجله جواره بکن جبنیا لجه دست پیت که جه هریما درغیده دسر گندن وکه دعبلو وکه انگل دا هر وها سر قدش دا دسر تلتین دا درباست به حتانی وی داره دبن هینه داش درباست به تابی یعنی اف در ناوبرا لجه کاراز هریما تیر کان او هینه یعنی اف چمه کو مجارا مه ایرو جبوان همو هریمان وکی چمه لگورا هریما خود ده حسبین چونکی جدر که آوه
وکی مگوت جبن لجه دست پید که دناوان گونده کو مبلیف کروان هریمان دا جی درباس دبه دور دا دسر گونده انبار دا دشته دا دهری که دشتا وکی تیرکانی ام دبیجن حتانی چم دیجلی tabi ev rêwîtiya ku av dike em bêjin dilopekî av çawa li asîman çê dibe av çawan ji jor xwe berdide barîn çê dibe jêderkên avan bi çawa bi çirêbazî çê dibin evan tiştan jî tiştên xwezayî ne bi xwezayê pêkanin ji ber wê jî ev rêwîtiya ku ava çemê embarê dike di ser Dîclê da hetanî Basrayê Kurfeza Basrayê jî di herîkê diçe rêwîtiyekî dûdirêj dike jiyanê dide gelek zindiyan, firindeyan, ajalên nav xwezayê, dar û berên hawirdorê jiyanê dide gelek zindiyan wekî min got. Em behsa avê gava bikin tabii ki av yekser ciyê ku însanan weke jîngehî bi kar anîne ber avanin, ber çemanin, ciyê ku av lê heye jiyan jî heye, ew derdibe kada jiyanê jî ji bo hemû zindiyan. Wekî çawan av yekser wekî jîngeha masiyan e ango em bêjin ew ajalên nav avê wekî masî, wekî beq, wekî mar, wekî kerkencik cûreyên ku di nava avê de çi qasa em bêjin jîngeha wan de di heman demê de ew der jîngeha ajal û firindeyên di nava bejahiya xwezayê de ne çünkî ew ajal û firindeyên ku di nav xwezayê de dijîn tîbûna xwe tên li ber çeman li qeraxê çeman derbas kir wekî û dizanin li welatê me gelek çiyayên behîbet hene ku di wan çiyan da bi hezaran heywan dijîn heywanên kovî dijîn evan heywanan jî ji ber ku ji zindiyan wekî însanan direvin lewra jî di nav xwezayê de têkiliya wan bêtir bi ciyên wisa heye pêdiviya wan bêtir bi ciyên wisa heye lazim e evan derana jî wekî jîngeha wan meriv bidîne bûyê awayî bi hesibîne meriv jîngehê li wan jî neke dojeh însan ciyê jîngeha însan cuda jîngeha ajalan firindeyan cuda be divê çarçovê de dema meriv tev bigere ew dengeya di nava xwezayê de jî bêguman nayê xira kirin her zindî di jîngeha xwe da be her zindî li cî warê xwe bijî wê gavê ez nebawerim problemekî di nava xwezayê de çêbe lê dema ku em bêjin destdirêjiya li ser hev û dû bêkirin wê gavê mafê parastinê zî derdkeve lê wekî mesela em bêjin marekî tu eleqa wî nekî mar êriya xwe biçe lê tu dema eleqa wî bikî tu êrişê wî bikî ew jî parastina xwe bike ji bo wê jî yani lazim e meriv divê çarçovê da li xwezayê binêre û divê çarçovê da jî tev bigere ku xweza jî li hember meriv zirarê nede meriv û meriv jî zirarê nede xwezayê divê çarçovê da lazim e li hember xwezayê meriv bi hurmet be. Ev ciyê ku ez nihalê me bi taybet ji aliyê xwecihiyên vê derê ve wekî ciyê avjeniyê tê bikaranî ew jî sebebê kûrbûna vê derê ev zinarê ku ji ziğrê vê derê qijiyaya hatiye ketiye vê derê ew bi herikîna avê ra em kar bêj ku kûrbûnî çêbiye û ji bo wî jî li vir wekî ji bo avjeniyê guncan e ji kevir re dibêje kevirê bizî di vê ernîgariya li vir da jî bi dar û bere jî yanî ev singê qeraxê çem bi taybet hemû bi dar û bere dê dema meriv derdikeve jor ew dar û ber bêtir kêm dibin li wan derana jî hin kevirên şikilgirtinê wekî kevirên mertalî hatine çêkirin ciyên parastinê her wiha dîsa şikevtên ji serdema Asûriyan ku wekî gor jî bi kar anîne gorên wê serdemê jî
لوی هرم مرو راستی ته دیسا وکی جنگه کی گلک کونار کو بناو گری فلان بناو دکرن او جی لوی دری هات دیتن لیکولینا وی دری هات کرن از باور دکم او تابو تالین کو دور دا دین همو جور را کر برن وکی د مزخانه دا ادیل بجید که چاوا دکن لی او جنگه ها کونار نهاجی سر نخوماندنه اف جی کار دستلاتانه دستلات دخوازن یعنی لگور خود تشه بدنه جیانا انسانان جی جبوی جی زراره دوی تشه داینی دا زراره ددنه در دورا خود جبوی جی هر ما چمه انبار هرمه که رنگین و بنگینه لازمه هر کردستانی هر ولاتی به دره بزان بناسه بزان به کو او آون به هیبت کو مجارا سربوری چیرو کو دستانانن یک جدر کامانجی اف چمه اف چم کود که و سر چم دیجله شاغه کی دیجله جبوی جی لازمه ولاتین ما کردستانیین ما به تایبتمندیا چم انباره جی بزانبن ما اف چندی حسانه ما اف خاک ندان اسکندر ما امه بدن چند تالان کران کا بیجن ما او چندی حسانه قی نوین خداوندان لبر هوان را نبوون اف خاکا کو بخوینا خود تیر دکرن ند پاراستن ما حوجه بکرا دیسا خوین ندرجاندن کا بیجن ما اف چندی حسانه هما وسا تخوا بهجینی او بکوی خاکا مروواهیه وی خاکا کردستان نه به دجمنان و به مشالین آزادی تجه و گشت ببه سبروجین آزاد این منه سبروجین آزاد این منه بله تماشاگران هجا جنگه همه ایرو چمه انباره بون امهات چمه انباره مبعث ها تایبتمندی چمه انباره او هاوردور اوه بوداناسین ام باورد که برنامه مچکر کری و هات ام حول بدن هفته به لجنگه کدوم دیسا در کم پیش بری و حتی بدمه هایش خواهدم سلام و رس